Extensive preparations are underway across the 14 Borjong Nagar Wakhi Nagar constituency as Tipra Motha, the ruling party in the TTADC, celebrates its 5th Foundation Day tomorrow, February 5. A series of charitable and community-driven programs have been scheduled at the Sachin Devarma Memorial Hall in Lefunga to mark the occasion. The organizers have planned a day centered on community welfare and danza, distribution of sports kits to local athletes to encourage youth engagement in the region. Essential materials will be donated to various temples and churches across the constituency. The event will be officially inaugurated by Ronald Devarma, the executive member for PWD and local MDC of the 14th Borjong Nagar Wakhi Nagar constituency. Sini Tipra Motha Foundation Day, menjaga je pasal soal jadi mana abono jeng kenapa lanya tangi tongo, sini jodoh Borjong Wakhi Nagar ni besakti ke, tapi jeng kobongnya jaga jodoh luko kobongno kai mantap kena bagai, tapi jeng boleh ke sal kotor ke kena jeng palanya tang tongo, abone ya kalau sini orang mantap kena sini orang ni sini TTADC ni, sini sal Ronald Devarma, sini PWD dan adi minister. Tai abang lagi tai kubung adang robotong nai ini Tipra Motha party ni hote berkhak tikai ini TWF YTF tai joto para ni ini amcai ni ini je constitution klien era kono borbo manjang nai damusuni jara raga parna cengna jeng khana cengnai fungni 10ta rom sini cengnai ceng mai besar ini abang yang kalau pasti ceng charter orang kuno kena ukuro tabu keyboard gitar kuno kena orang bagzamai tato kena jeng ini di sini hote je ini yang fan pemane abang ni dikai baceng orang ini football ya kai baceng tengjangnai manai ya kai baceng gitar rom tai sound system ro koi ta tongo je ini fan Pure Report, Jenny Corner.